Sitazami singakanani yobegezela. Ngibonani Gogo Mseleku lo okhulumayo. Namhlanje ngizoqwashisa abantu ngezinto eziningi ezenzakala ngendlela esimangaliso kodwa uthola ukuthi awunakile. Uyazi namhlanje into enginiqwashisa ngayo ukuthi kukhona ukuthi kwesinye isikhathi ubone izinto ziwehlela kambi ziza kuwena. Kanti mhlambe loyo nto eyenzeka kambi mhlambe nawe kukhona wake wamenza kona umuntu okumbi okufana nalowo ngoba umuntu ungamenza into embi kwesinye isikhathi uzitshele wena ukuthi cha uqedile ngaye ngale nto omenza yona kanti lento izohamba ibuyize kwena uma ingabuyanga ize kwena shosho iyobuyele enganeni yakho. Bekani njengoba ekhaya kuye kuthi mhlambe ekhaya kuphuza umuntu uthola ukuthi kodwa ungakaze kuphuze umuntu ekhaya kunomuntu nje oyedwa ozophuma aphuza utshwala. Ingoba kwakukhona owekhona kudala owayephuza noma mhlawumbe wayenze kuthile ngaleso sikhathi enza lokho nangakuvala ngalesikhathi ehamba ukuthi cha ke njengoba esehamba unosibani okuyena obenza lento asisadingi ukuthi la ekhaya kubuye kube khona omunye umuntu ozokwazi ukuthi enze lento ngoba lento siyayivala ngokuhamba kwakhe lo muntu ukuthi ingasaphindi ize phakathi kwaleli khaya. Njengokuthi mhlambe wena ngelinye ilanga wadlisa mhlambe umuntu mhlambe umuntu wesifazane wadlisa intombi mhlambe yendoda yakho noma mhlambe wayithumela ngento ethize kufuna wazi ukuthi lokho ngelinye ilanga kuyobuyela kuwena. Angikhathali noma ngabe kuthiwa mhlambe akusabuyelanga kuwena angikhathali ukuthi wenze njani kodwa ngelinye ilanga kuzobuya sekubuyela noma ngabe seyinganeni zakho kuyobuya kushosho uboqaphela nokuthi into wona ngayo umuntu ihamba ibuye noma ngabe siwakhohlwa kodwa einganeni zakhe iyobuya kanti buya lento eyenziwa uwena kulowa muntu ibuye injengoba kuwena noma ngabe usumhlahlamvu esakwazi kodwa uyokhumbula lokho usuthi hey Nkosi yami kodwa ngabe ngiyalingwa usukhohliwe ukuthi lento yayenziwa wena wayenza komunye umuntu. Ngifuna iziqaphele lezo zinto noma ngabe mhlambe umuntu obamba inkunzi uyisigebengu esigwaza abantu kumele wazi ngase kube mhlambe mawucabanga wena yini eyenza ukuthi umukade uyisigebengu ugwaza abantu kodwa nawe egcineni ufa ngokugwazwa. Angithi uyayibona lento ukuthi isondo liyajika ngempela lijikeleza ngempela lihambe libuye lize kwena. Ingakho zonke izinto zihambe ijike ungayenza into wena uyibona inhle ngoba ivuna wena ngaleso sikhathi kodwa ngelinye ilanga loyo nto othi ivuna wena iyovuna omunye naye ngelinye ilanga ngoba yini wena usuyashawa uyabuyiselwa. Ingakho ngithi isondo liyajika siyayivala ke lezo zinto ezikanjalo ngoba sifuna ukuthi isondo lijike nathi jike uqobo lize lisibambe. Kumele nje ngisho thina uqobo uma senzela abantu izinto sizenza ngeqiniso ngoba sifuna ukuthi izinto zibuye jikele thina uqobo sibamba abantu senze yonke into engakho right. Ingoba senzela ukuthi izinto zihambe bese ziyajika zijikele thina bese kuthiwa kanti lo muntu wayesebenza abantu nje wayebasebenza kanjani. Ingakho ngize ngakhetha ukuthi ngenze lo muthi lo ukuthi isondo liyajika ukuze sivale zonke lezi zinto lezi. Wenza ini umuntu embi siyayivala, wenza ubugebengu siyavala, wakwazi umuntu umzwane nawe ufuna kusuku kumele sikuvale ngoba wena ngalesi sikhathi lesi usuhamba ushiya uyangcwatshwa kodwa kuzobuye kusale kuvuka omunye umuntu la ekhaya ngoba lento ayivalwanga. Engisho ukuthi ngisho ngathiwa sebekhona sebehamba kufuna wazi ukuthi uma babe nemsebenzi engasile basazovuka isazovuka omunye umuntu onjenganaye la ekhaya. Fanele lonto siyivale ukuze kwenzele ukuthi lokho ungaphinde kube nalowo muntu onjalo. Ingakho ngiyaye ngithi ezinye izinto mhlasimbe umuntu mhlambe uyagula wanquma umlezi angithi niyazi ukuthi uyavalwa konke lokho ukuthi kungaphinde kwenze kuvalelwane uma kuukuthi izinto azibuye ingoba izinto zibuye. Ingakho nje ukuthi noma ngabe kuthiwa bekukhona umuntu onjalo ekhaya kodwa uhamba phinda abuye futhi. Yiloko nje benginazi sabona namhlanje uGogo Mseleku uyacela ukuthi niqwashe ngoba isondo liyajika ngempela iqaphele izinto enizenzayo. Uyathokoza umakhosi amakhulu. Inamba yocingo ikhona nizoyithola lapha embhalweni wami. Ngiyatholakala ku Facebook, ngiyatholakala ku TikTok, ngiyatholakala ku YouTube. Yonke indawo ngiyatholakala. Uma umdinga uzocinezela inkinobho ukuze njalo ukukhuluma uhlale ukuthola. Sithokoza.